Milju Popović, koja godinama bolesna i zaboravljena od svih živi sama u ovoj kući punoj memle, tame i pacova, gotovo niko i ne posjećuje. Noću je, kaže, kao godina, a dani prolaze u nadi da će se neko smilovati i pokucati na vrata pružajući koji zalogaj. 4 dana ja kruva nisam imala. Nije mi imao kod džabe što imam para, džabe što imam to nešto primanja. Ajoj. I lokalna zajednica pomaže nekim novčanim iznosom koji iznosi na mjesečnom nivou nešto oko između 50 i 100 konvertibilnih maraka. Sad vi vidite da li je to dovoljno. Slika u Miljinoj kući i okolini govori više od svake riječi. Ajoj, moja djeca draga, čuti, 80 mojih godina, ajoj. Zima se spustila sa okolnih planina, a ledeni vjetar zavija kroz šuplje zidove i zakovane prozore njenog doma. Ne mogu cijepati ovom rukom, boli me ova ruka. Ne mogu, ako nešto radim, da obnoć ne mogu. Ma ne mogu niđu da se smirim. Ljekova nikvije nemam, treba mandola da kupim, a nemam ko kupiti. Željko Burazor, veterinar iz Kozarske Dubice, slučajno je saznao za njene nedaće i odlučio da joj pomogne. Njegovom apelu odazvalo se još nekoliko mještana. Rekla mi je da 4 dana hljeba nije jela. Sad ja vas molim da prosudite da li je to čovjeku u 21. vijeku normalno. Hvala i podumijenta. Tu mogu ulaziti psi, štakori unutra i možda najvjerojatnije da ima u kući. Svega i svašta. I čujete i javče i sad. Ukoliko ne proradi humanost u ljudima, a javne institucije ne pronađu bolje rješenje za Milju Popović, teško je vjerovati da ona već tokom prvih snjegova sama može pobijediti nevolju koja je snašla. Ovo nije jedini slučaj sa bakom Miljom, nego ovakvih slučajeva, pošto hodam po terenu, ima koliko hoćete. Ipak, starica Milja ne predaje se. Zato je iznenadne goste sama ispratila, moleći da joj drugi put donesu hljeba i bar malo pasulja ili, kaže, krompira za ručak. Do tada će se već nekako snaći.